Sibingelele konke amagumbi amanamhlaba sithi mabaphile abantu abasesibhedlela, abagulayo, abalele ezindlini, abagulayo ngisithi mabasinde njalo. Engudlozikhulu obingelelayo njalo. Lana ngiphethe mafohla befungile. Ikhombo le njengoba liyibhekile abantu bakithi, lento ikhombo. Akusona siwasho kuphela lesi. Lana kunemithi e11 edidiyelwe ngaphakathi. Asonto ephuma udotshwa nje yasetshenziswa kwathiwa hhayi isiwasho abantu bazogeza baphile. Lana ngifakile imithi eyikuthi mangabe ubhekana namanzi amnyama, noma kungathiwa igama lakho laboshwa, noma kungathiwa ufulathelwe lidlozi. Lapha-ke sumaqhaqa zonke mhlobo wami, yonke into yakho iyahamba ilunge. Noma ngabe kuthiwa abathakathi babiza igama lakho ebusuku bengcono, lona amafohla befungile kumali iyavuma ulwa zonke. Geza amanzi amnyama, lungisa idlozi, qhaqa amabhadi, isinyama uyasisusa. Mangabe ungumuntu ogembulayo, ungumuntu othengisayo, noma ungumelaphi wendabuko kungasangeni bantu, uyakwazi ukusebenzisa lo muthi lona. Uyakwazi ukuyisebenzisa le khombo nalamafutha. Yonke imininingwane mawuyithatha siyakunikeza imininingwane, noma nalapho masiyiposa siyakunikeza imininingwane. Ngingasoze ngande ngamazwi kakhulu, kodwa ngithe mangabe ungumuntu ogembulayo, mangabe umuntu othengisayo, mangabe umelaphi wendabuko, nanku mafohla befungile. Mangasangenelwa ngabantu, ibhizinisi lakho alingeni bantu, isigodlo sakho asisangeni bantu. Sebenzisa le khombo uzongibonga ngokuya kwesikhathi. Engudlozikhulu okhulumayo 083 2066954. 083 2066954. Umafohla befungile lana. Ikhombo lena abantu bakithi ngithanda ukuthi ngibeke kahle abantu bengizwisise. Kunjena nje konke le khombo i-R1,000. Le khombo i-R1,000 okusho ukuthi amafutha wona angu-800, and then isiwasho lesi si-200 mhlobo wami. Ispecial saso silapho, simi lapho-ke mhlobo wami. Kodwa-ke into engithanda ukuthi ngiyiqondise, awungeke uthathe amafutha wodwa, kufanele uthathe nalesi siwasho lesi usisebenzise. Uyageza, uyachela, uyakwazi ukugquma, ungaphalazi ngaso. Ngithemba abantu bangizwisise kahle. Kodwa-ke ama-instructions lesihlezi sinawo mangabe sikuthumelela, siyakufaka nama-instructions nalapho mangabe sikunikeza lapha ekhaya esigodlweni, siyakunikeza ama-instructions ukuthi ukusebenzisa kanjani lezi zinto. Ofuna ukuthunyelwa abantu bakithi lingizwisise, kule 110 phezulu yokuthumela. And then kunabantu bami labana engangithe zibathumela lezi zinto, kumele bangikhumbuze ngibathumelele. Nazi sesikhona, sengiqedile-ke manje, sengiyisebenzile lento isi-right. Lingikhumbuze abangothunyelelwanga, lingikhumbuze yonke into isi-right. Sibonge konke amagumbi amanamhlaba ngithi abaphile abantu. Engudlozikhulu okhulumayo 083 2066954.